Iti mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima mwe mudukurikiye aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru birasirazuba n'uburengerazuba by'umwihariko bene wabo wateo bari badukurikiye bari hariya imurenge cyangwa se mu gihugu cya baturanyi cya Kongo ohereye ni Kamanyora hano ku mupaka wa Bunagana ukagenda za Goma ukagenda kwa Tweze Uvira. Teo bimeze bite? Meze neza nta kibazo ndashima Imana ariko nanone reka wamugane dusuranye abaturanyi cyangwa se abavukanye bamuwe ntabwo babyoroshe ariko reka kubwira ko kugeza bagiga rwose ku muturage wese wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakwishimira iyi nkuru tuje ku breaking. Masaha make ashize M23 imaze gutangaza mu masaha 72 turadufashe Uvira ntabwo byasibye ko aya masaha yuzura kwa ngo babe iyo operation yakozwe gute? Narabikubwiye ndakubwira ngo kuba Goma yarafashwe ntabwo Uvira yigeze inanirana habe na gato. Ikibazo cya mbere cyari muri Uvira ubona wenda abanyarwanda benshi banabyumve abakongomani bamunabyumve abarundi munabyumve. M23 uretse na Uvira ifite ubushobozi bwo gufata ikagera na Kinshasa. Mubyumve nko kuri aba nabana barwanira kubaho. Ntabwo umwana itahe wabo wamutangira ngo bikunde. Akunzi ba Ice Rwanda TV mubyumve M23 n'abakongomani kugira ngo babuze uburenganzira mu gihugu cyabo byo kubahagarika ni ibintu bitapfa gukunda. Ahubwo dore ikibazo kiri hano Uvira yamaze gufatwa. Ndaza kubwira ibya operation ku ruhande uretse gatoyi tonde babarira mwereke kugeza amaginga M23 yavuze ngo amasaha dutanze nuko Uvira iba yamaze gufatwa. Ikibazo bura ntabwo cyari Uvira. Uvira na n'ubundi yari sanzwe nka 95 iri mu ya M23. Yego. Uvira surategeza ko M23 yari igeze bananira. Ubwo umuturanyi mubi. Hari umuhanzi w'umunyarwanda ngo umuturanyi mubi arutwa n'itongo. Ubwo M23 nyuma yuko imaze gufata iyo Uvira umuturanyi mubi. Uri hano uri kurasira Bujumbura. Ndababwiye ngo abarundi mwahunga mwagira mute ibintu murimo murakina nabyo. Uyu muro mu witonde Giseke yakinisha umuriro mu mujyi wa Goma. Bamwaka umujyi wa Goma. Yego. Akinisha umuriro za Kavumu zaye hose za Bukavu hose. Abarundi uyu muriro muri gukina. Wabonye ko bari kurasa Uvira baturutse Burundi. Yego. Wabonye ko amakompare kuva ibujumbura akagwana n'umuriro wa Uvira. Igisirikare cy'u Burundi kiriko rikosa rikomeye. Ibi bivuze iki rero nube butumwa biri guhareza President Ndayishimiye by'umwariko hara mu Burundi cyane ko Uvira ifatanye n'ubuntu neza. Kugeza amaginga wenda inkuru igezwe abakunzi ba Rwanda TV nuko uyi Uvira yamaze kugera ifatwa n'umutwe wa M23 ku kigero 100%. Uvira yose iri mu mako y'umutwe wa M23. Ahubwo icyo nakubwira hano wenda twaba tunavuzeho gatoya operation yuko iyi Uvira yanafashwe kugira ngo tuze kubyumvikanaho no operation cyambere yateguwe twese ngo bese ngo Uvira ngo izafatwa Uvira izafatwa kambabwiza kuri M23 na ahantu na hamwe bano basore basubitana makenga mwenyewe badafite uburenganzira bwo kuba bafata igihe cyose waho wica umuturage w'inzira karengane uretse na Uvira na Kinshasa bari yo mu bimenye mu gihe cyose Gisekedi azaba akomeje gukora buno bwicanyi akorera abo mu bwoko bw'abanyamurenge mu bwoko bw'abatutsi abavuga n'Ikinyarwanda abaziza ko atari abakongomani uretse na Uvira na Kinshasa M23 bafite ubushobozi bwo bayifata. Ejo nibwo umuhungu wanjye yamaga ubwirinzi bwa M23 hano mu kibaya cya Ruzizi. Abazi kibaya cya Ruzizi ni kibaya n'ubundi kuri plateau hasi hafi na Kamanyora baramakaje ngo ntabwo irimo ko ya M23 ndabona se Kamanyora ko ari ngaha dore abahungu barahicaye ko muri kurana video ati iyi ni Kamanyora turafite nta kibazo cya Kamanyora kirimo na Uvira ati kamaye imbere ati iyo Uvira tugiye kuyifata kubera ikosa president w'u Burundi ari gukora nta masegonda nge gutwara ati ihangane ndahuze telefone yavuye nk'amasaha 3 yesa mamagara saa 4 za nijoro ati noneho niba ushaka gukora inkuru gera hano Uvira urebe kinere zasara ngo tutahageze. Ndamubwira ni rero muhungu wanje negere confirmation za uri ngoma isa bitangaza nayamaze gukora inkuru uri ngoma ati abaturage bari muri Uvira mwese mugume mu mazu yanyu ntimwirirwe muhunga mugume mu mazu yanyu ntimuhunge M23 twamaze kwagera mwirinde iki igisirikare cy'u Burundi buriya nabagoma abarundi nabakenya byumva mukuru buriya abarundi nabakenya kubera iki
impamvu ya mbere abarundi ni abantu cyangwa se igisirikare cy'u Burundi urwego rw'iterambere uburyo bwo kubaho igisirikare cy'u Burundi cyo batega mini batega gerenade ari ukuvuga ngo barazakoresha ikoranabuhanga ngo bararasa ngo baragira bate mu Burundi birumvikana bafite igisirikare gikomeye na cyiza ariko na general Nefa ko yari inyeshamba wa muntu we yakwitonda urugamba ko rutarugezwe. Iyi tactique rero M23 muri gukoresha kuko ngo bagiye binjira mu mujyi wa Uvira umwe apana kwa ngo baragenda nka batayo yose. Impamvu ya mbere rero ni gutuma mena amabanga nyenyewe kadi mesaneza reka ngwereke tumanuke mu mbere M23 ntago bigeze bamanuka umwe ntabwo bahageze imbere. Iyi tekinike mu buryo bwa gisirikare tekinike bayita T bakoreshaga hano nukuvuga ni uburyo wohereza abasirikare bakeya kubera kuzi neza ko aduyi ari mwendo nukuvuga ngo impamvu ya mbere M23 batagomba kumanukira icyarimwe muri mujyi wa Uvira. Reba Bujumbura hari indege ziriyo yego izi ndege ziri Bujumbura zashobora kuza kurasa zikarasa abasirikare ba M23 zikabarasira rimwe. Rero M23 bamwe banacuga vibaya za ndege none nyako mwe gucungira za ndege urumva abandi bagomba gufata uyu mujyi kuko nubundi igisirikare cy'ubumcyo wenda uyu giseke diyiringiye cyari cyamaze gunga kiriruka umujyi barawuta. M23 tirabizi neza ko ubwo bafataga Bukavu abishoye mu mujyi bwa mbere basanzemo za mitego z'abarundi n'abatindi n'abahanya bano bagome. Nuvuga ngo abarundi uko barwana niyo umutsinzi agahunga gunga k'umurundi niba yaricaye hano asiga mini niba avuye hano asiga mini kandi ntaga bisobanuye iki rero yaba umuturage uraza hano mu mujyi ya mini iramwica yaba abasivile b'inzira karengane abagore abana uri bukandege kuri ya mini iramwica yaba mwe no reka mubwira ko M23 hari udukoresho bafite mbere yuko binjira muri umujyi wa Uvira ubu gafite muri metero 30 aho wabora rambitse mini hose gahita gasona utanagira ngo M23 ngo ni inyeshamba ngo kina vibaya aba n'abakongomani special one n'abakongomani kavukire n'abanyamurenge barwana uburenganzira bwabo ahubwo abarundi kosa mwakoze yo gutega izi mini zose ko M23 imaze kuzimara mu masaha 6 imaze gufata umujyi wa Uvira biraza kugenda bite umva ikibazo wakabaye imbaza ahubwo M23 irarebana gute n'igisirikare cy'u Burundi ko baturanye hari umwe umuturanyi wundi yemere gucya bugupfa manika amaboko uko byagenda kose yakwenze leta wenda yandayishimiye ihirimye ikavaho ariko baturanyi b'abarundi katuvugisha ukuri birogorogo cyangwa se wenda okay nta kibazo kibirimo mu byumve nk'ukuri guhemuka ntabwo ari byiza kebo kagiye wamugarura mbese ko mwishongoye kuri M23 mukabica mubaziza ubusa wiri ngoma yarababwiye ejo bundi ati yaba abarundi mwanze gutaha ku neza yaba mercenaires b'abanyaromania n'abayemwese mwanze gutaha ku neza muzataha muri sirikeye abati muzataha mu isanduku ariko bahise bagera iwabo kuko ni hafi mateko azafashwa bazibonye nazibonye ingano yazo amura yafashwa bayibonye kibabaje n'iki Uburundi buzongera kunyuza he petroli ko yacaga hano ese wakwitora nka kumenera ibanga Uburundi burabaho gute igihe Uvira irimo ko mutwa M23 Uburundi nico gihugu cya mbere cyakabaye kirwana no gucuruza umubano mwiza n'ibindi bihugu. Impamvu ya mbere nkubwira ibi bintu mu Burundi nta hantu mufite mucukura petroli, mu Burundi nta hantu na hamwe mufite twavuga ngo hari urugomero rw'amashanyarazi ruzima rwa supplying umuriro w'amashanyarazi mu kino gihugu cy'u Burundi. Uburundi nuko ni igihugu cyakabaye kibaye mu buryo bw'imihahiranire cyangwa mu buryo bw'imikorano n'ibindi bihugu bicegereye. Kubera impamvu ya mbere Uburundi niba budafitanganyuza petroli itanyuze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Tanzania uyu munsi warabonye imyigaragambyo yabaye. Tanzania mbere yuko bavuze ko lockdown. Tanzania uni mpamvu bino bijya byabaye wenda muri Tanzania kangacishemo nako wenda ni inkuru abantu banayumve. Igihugu cya Tanzania uyu Samia Suluhu wenda nyuma yo gutsinda amatora nuko yasashobora lockdown kubera ko ubu Tanzania bafite umunsi mukuru wa independence. Yego.
independence ya Tanzania isobanuye iki? Mu gihe muri Tanzania hari amatora bavuze ko uyu mumama yibye amajwi. Abaturage bafite abantu bari kubajya mu matwi babwira turetse no kubarasa mu nsina z'amatwi tuzabarasa mu cicu. Mushatse nakwitonda. Tanzania rero bashizeho lockdown kugira ngo abaturage irondo ryivangure n'iki n'ibisambo. Ubu ngubu kugeza amaginga ya ko Tanzania bafite ibibazo byabo barimo. Urukunyumva neza? Uburundi burabana gute na M23? Mugize ibyago M23 nk'abantu katujye ngo mu mubano w'ibihugu. Trump yasinye amasezerano ntarabibabwira ariko ibyo Rwanda bya M23 mu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo M23 ikintu yakoreye u Rwanda bura M23 yafashije u Rwanda izi FDR kuzitwigiriza. Subize FDR byo zakoze mu Rwanda. Yego. M23 navuga ko yafashije u Rwanda kubera ko niyo FDR zarasiraga hano hejuru y'ibirunga M23 ikazikubita zigatorongera zikahava. M23 yafashije u Rwanda. U Rwanda narwo cyo rwafasha M23. Imbibi z'u Rwanda zirarinzwe. Nta muntu watera u Rwanda nyuze hano kubera ko M23 yabrotse gutya hari igikuta. Haradadiye. Ahubwo katwibaze ku Burundi none. Mbese mw'abarundi ko mwahunze musubira mu gihugu cyanyu? Ntago bahunze basubiye mu gihugu cyabo. Bahunze. Ntago bahunze. Nabonye umusirikare wundi wagiye yambaye boxer. Ubu ko muri amusirikare yaratashe. Ntabwo ngo M23 hari special force ya M23 ya pasinze ejo bundi irahirye Rumanga bangabo. Rumanga Njavuga arabara abo nkababwira mbese ibintu mukora ku isi muzabikoresha. Ati wa mwana dufite akazi kenshi gitore. Reba umusirikare wa FDL. Reba umusirikare wa Kongo. Reba umusirikare w'umurundi. Muhuze n'abamercenaires b'abazungu. Abo bose umwana bahuriza ahantu hamwe. Nta ntwara afite. Arakana urutoki rwanje rurabinkorera. Akiza imbaraga ko umuntu wacu kumura kareba. Neza M23 ku buryo kituvuga ngo ifite ubushobozi bwo kuva Bunagana bakisanga mu birometero birenze magana bamaze gufata mpaka Uvira. Wenda babizi kugira ngo murabyumve neza. Aha hantu M23 imaze gufata. Teritware ya Masisi yonyine ubuso bwayo nekeza ko shoka uri n'ibihumbi 24 na magana gutyo. Hari kubutuntu duke yakwango ibingana n'u Rwanda. Yego. Uteranyijeho izi za Goma ugateranyaho izi za Nyiragongo Kamaruka za Bukavu. Ndatekereza ko M23 imaze gufata hano. Hanini simvuze ngo haruta u Rwanda ariko ugiye mu byo gupima M23 imaze gufata hano hanini. Yego. Wenda ndazabwira ngo hakubye u Rwanda inshuro 3 byo sibinde. Na nubwo byo kintu cyanzajyana kuri kamera za RS Rwanda. Icyanzajyana kubwira ngo ese birashoboka ko umwana utaye wabo wamukumira ntata. Mu gihe arashaka butamunzi itari ariko nta mpamvu yo kuba yakwinjira mu gihugu ko bishakiye. Inzira ya nyayo no kuvuga ngo kugeza amagingayo. Gisekedi ntacyo bintwaye. Kuba u Rwanda ahubwo wenda ukikankomoze kubyifatwa rya Vura Mitterrand avuga nkomoze no ku masezerano wenda anagiye kubaho abantu bahangayitse ngo M23 izahagarika imirwano bizagenda. Ikintu cyonyine cyatuma M23 ihagarika imirwano. Nuko leta ya Kinshasa cyangwa se witwa Felix Antoine Tshisekedi yakwemera kugira nabo ibiganiro agaca bugufi akemera ko abakongomani bose bagomba gufatwa kimwe bagahabwa uburenganzira bungana ibyo kubica ibyo kubaziza uko baremwe bikamuva mu bwongo mbere. Ese koko tuvuye ko Gisegeti ibyo ngibyo ngubu abyemeye. Hari kizere cyuko noneho uduce M23 yafashe yazaturekurira ubuyobozi bwa Gisegeti ngo mwendo vibaya wetu bahungu bagiye bakora akazi. Adui anapigwa vizuri sana. Aba gufata hano baturage ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ibitambo byatanzwe. Hari amaraso y'abana b'inzira karengane yamenetse. Ibintu tujye tubitekereza. Ese wowe Gisekedi ko wazanye Sukhoi 25 ngo zica abakongomani ukazana imbunda ngo zica abakongomani Gisekedi koko ubu M23 iramutse kugira impuhwe
ngo tugirane ibiganiro ni impuhwe ariko Gisekedi yanze kuva ku izima urwango Gisekedi yanga abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge n'abandi bose yanga bose n'ubwo yonse mu maraso abantu mujya munabimenye uyu mugabo ntabwo nationality yiwe rwo mu Congolese n'est pas congolese hari byo Kabila yatangaje Gisekedi afite nationality y'Ububiligi buriya bano bagabo b'abanyapolitike diplomate n'ugize ngo muri miliyoni harukamo umwe gusa Gisekedi urwango yanga aba bantu ntabwo ari urwango yabwiwe gutya ni urwango yonse mu masereka ya nyina ibi Gisekedi ari gukora byakabaye byarakozwe na nyina na se ahubwo niwe muntu wari ugezweho kuko nyina niba avuga ngo abantu mubice ni wari utahe Gisekedi nyine ibyo nyina yamushize muri byo yaje gukora ahubwo Gisekedi birashoboka ko azica abana akabama kandi bamaze kubona uburyo bwatwirwaneho n'uburyo bwo kwirengera iyi twirwaneho rero twirwaneho simuyizi bana bimurenge mumeze neza amataraho nyaboneka agize nk'umuntu w'imurenge umpa kumata umuryango ubona mumeze neza baratuje baratekanye abo mu misozi ya za murenge rwose mumeze mute Munembwe inka ziraho murenge za minembwe mumeze mute ko twirwaneho narababonye tuno dusirikare tw'ubundi niko tungana n'amabiye tw'urwana twakwitahira tuno dusirikare tungana gutya tutaza gutukana no gusesereza abarundi turabizi hari benshi badukurikiye bari mu Burundi aba bafite bacu twigarukiye kuri iki kintu hari itangazo Rwanda rumaze gusohora hanze mu mwanya muto yushize rwamagana ibiri gukorerwa muri Kongo kandi bavuga ko nta bahari babifitemo kandi ntagirwa rugeze ruvuga ko rwijanitse mu ntambara iri kubera hari muri Kongo ndetse hari n'ibyo Kabila yabaye atangaza ibi bishatse kuvuga iki itangazo wende reka turi komozeho naryo gatoya abanyarwanda babyumve batagira ngo hari igikuba cacitse ahubwo ngo ibyari bigambiriye mu mujyi ubwo umujyi waguma wafatwa na Uvira byashobokaga yego ahubwo u Rwanda gushira no hanze n'utangazo bisobanuye iki